ukuniko abafana b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi biteguye umukino hagati yayo n'ikipe ya Benin, umukino ukomeye uza guha amahirwe u Rwanda yo kuba wakerekeza mu gikombe cya Afurika mu gihe rwaba ruwutsinze, bikaba ari yaba ari intangiriro nziza rero mu gihe abasigaye imikino ibiri yonyine yo kuba bakina, harimo umukino wa Mozambique ndetse na Senegal. U Rwanda rwatsinda umwe muri iyo mikino rukaba rwaba rubonye itike y'igikombe cya Afurika. Kubera ko rero abanyarwanda batemerewe kwinjira muri Kigali Pele Stadium, bahisemo guherekeza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuva mu karere ka Bugesera kugera ahangaha i Nyamirambo bari ku mamoto. Abafana batandukanye nka Rwarutabura, Nkunda Mace, wa Nyanza, Bagacuma, bose abafana b'ikipe ya APR barimo nka Nyiragasazi bose bakaba baherekeje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abamotari benshi baherekeje bisi y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri imbere hariya muri kubibona, bakaba ari bo bayiherekeje rero inyuma ya polisi iyoboye iyo cortege kugira ngo nyine umutekano w'umuhanda ukomeze kubahirizwa. Ku mihanda abanyarwanda ni benshi bari kugenda bihera ijisho aka karasisi k'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ngo rero murabibona ko abanyarwanda ari benshi, ni benshi bakaba bageze hano kuri Kigali Pele Stadium, aho bagiye kuba baherekeza ikipe y'igihugu y'u Rwanda kugeza yinjiye neza muri Kigali Pele Stadium, aho batemerewe kuba bakwinjira ariko bakaba bakoze akazi kabo. Nahasigaye rero naho abasore barimo muri ikipe y'u Rwanda kuba abanyuka bagaribura bakaza kubona Akarasisi n'aka ngaka nyuma y'umukino ubwo baza kuba batsinze ikipe y'igihugu ya Benin. Abanyarwanda banyotewe intsinzi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubera ko hashize igihe kinini u Rwanda rutabona intsinzi mu by'ukuri, cyane mu marushanwa nk'ayo gushaka itike y'igikombe cya Afurika.